Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mu dukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu, twizere ko aho muri hirya no hino hatandukanye mumeze neza. Reka mbahe ikaze mu makuru yacu tugiye guhera ko yarimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ukuvuga ko muri aka kanya biravuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi byaba ko bigeze kure umugambi wabyo byihaye wo gutera u Rwanda. Uraza gusobanukirwa ngo biteye bite mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka rero mbahe ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye, n'ubundi tugiye guhera ko yarimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, aho biri kuvuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba yohereje ibitwaro kirimbuzi i Burundi kugira ngo ifashe leta y'u Burundi guhangana no kuba ishaka gutera u Rwanda. Ni amakuru yaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gisirikare cy'i Burundi, aho cyatangaje ko kuri ubu cyaba cyamaze koherezwa imbunda nini ndetse n'indege z'intambara. Biravuga ko kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba yamaze no guha abasirikare bagera ku bihumbi 2,000 leta y'u Burundi. Abangaba bakaba barimo gutorezwa hafi y'ishyamba ry'ikibira kugira ngo banoze umugambi wabo biyemeje wo gutera leta y'u Rwanda. Nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa ndetse binavugwa mu gisirikare cy'u Burundi, biravuga ko izi ndege z'intambara ndetse n'ibifaru byoherejwe i Burundi bivuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo mu rwego rwo kugira ngo leta ya Kongo ifashe leta y'u Burundi kuba nayo ishaka kugaba ibitero kuri leta y'u Rwanda. Nk'uko rero byakomeje kugenda bitangazwa, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo mu gihe gishize cyangwa se ubwo yari yakoranyaga inteko ishinga amategeko, yavuze ko agiye kuyisaba maze ikamuha uburenganzira ngo akaba yagaba ibitero ku Rwanda. Yavugaga ko azarasa ku Rwanda yibereye i Kinshasa ngo bitazamusaba kugera i Kigali. Nibyo rero na mugenzi we uyobora u Burundi yaje kungamo, ndetse ubwo yari ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabwiye urubyiruko ko agiye kurufasha ngo kuva ku ngoyi buboshyweho na leta y'u Rwanda. Perezida w'u Burundi rero nawe yakomeje kumvikana mu magambo menshi atangaza ko nawe azatera u Rwanda. Kuri ubu rero biravuga ko Perezida w'u Burundi yaba yishyize hamwe na Perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, bakaba bagiye kunoza umugambi wabo wo gutera u Rwanda. Nk'uko amakuru dukura mu gisirikare cy'u Burundi, mu gihe gishize hari amakuru yumvikanye ko leta y'u Burundi yari yateguye, yari irimo iratoza abasirikare, aho yavugaga ko iri gutoza abasirikare bagera ku bihumbi 5 ngo baba bagomba kwifashishwa mu rugamba leta y'u Burundi ishaka guhanganamo na leta y'u Rwanda. Nk'uko byakomeje gutangazwa rero, leta y'u Burundi yakomeje gushinja leta y'u Rwanda ko ngo yaba ifasha umutwe wa Red Tabara wagiye ugaba ibitero bitandukanye kuri leta y'u Burundi. Gusa leta y'u Rwanda yakomeje guhakana ibi yivuye inyuma, ndetse ikanavuga ko nta nyungu ishobora gukura mu guhungabanya umutekano w'ibihugu by'ibituranyi. Si ibyo gusa kuko na mugenzi we bafatanyije ari we Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yakomeje gushinja u Rwanda ngo ko rwaba rufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa leta y'u Rwanda nayo yakomeje guhakana n'ibi birego yivuye inyuma, ndetse inavuga ko nta nyungu ifite mu guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa leta y'u Rwanda nayo yaje gushinja cyangwa se irakomeza gushinja leta ya Kongo ko yaba ifasha umutwe witwaje intwaro wa FDLR, ndetse uyu mutwe wa FDLR urimo abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994, ndetse na raporo z'impuguke za Loni zakomeje kugenda zigaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba ifatanya n'umutwe cyangwa se ifasha byeruye umutwe wa FDLR. Nk'uko rero uko byifashe kuri ubu, leta ya Kongo cyangwa se leta ya Kinshasa iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yamaze kwiyunga cyangwa se yamaze kwifatanya na leta y'u Burundi iyobowe na Evariste Ndayishimiye mu mugambi wabo bafite wo gushaka gutera leta y'u Rwanda. Ni amakuru rero twakomeje gukura hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, aho kuri ubu biri kuvuga ko leta ya Kongo yohereje indege z'intambara ndetse n'ibisasu by'ibifa ndetse n'ibintwaro zibiremereye
kugira ngo ngifashe leta y'u Burundi guhangwa ishaka umugambi wabo ifite wo gutera leta y'u Rwanda. Mu gihe gishize hari ibitero by'ubwoko byari byagabwe mu ishyamba ry'ikibira ndetse byaje kugwamo abasirikare batari bake ku ruhande rw'u Burundi, ndetse bikavuga ko leta y'u Burundi yakomezaga gushinja leta y'u Rwanda ngo ariyo yaba yabigizemo uruhare, ndetse yakomeje no gutegura ibi. Leta y'u Burundi nyine ikaba yarakomeje gutegura umugambi wayo ngo ishaka gushoza intambara ku Rwanda. Kuri ubu rero Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye baravuga ko baba bagiye kunoza umugambi wabo wo gutera leta y'u Rwanda. Reka mbashimire nimwari mudukurikiye mu makuru n'ibiganiro tubagezeho 5 kuri 5, nimukomeze mukande subscribe cyangwa sabone, ntimwibagirwe share ndetse na partage kugira ngo amakuru muyageze no kuri bagenzi banyu ajye bageraho 5 kuri 5. Tubagezeho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, aho by'umwihariko twibanda ku makuru aba arimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse tukibanda ku makuru haba arimo aravuga ku ngingo zigendanye n'umutekano ndetse na politike. Reka mbashimire rero, nimukomeze kugira amahoro, amakuru yacu yo nakagaruka.